Rekla sam sinu da uspori, ali nije stao dok nije završio posao. To je rečenica koju ponavljam svako jutro kad dignem rolete u dnevnoj sobi i vidim njegovo parkirno mjesto prazno, savršeno ravno, kao da ga je netko izbrisao gumicom. Nekad je tu stajao njegov stari, sivi kombi. Sad stoji samo tišina. Sve je krenulo puno prije te noći. Zapravo, ako sam iskrena, krenulo je onog dana kad je njegov otac otišao. Marko je imao 10 godina kad je Stjepan spakirao svoje stvari u 2 kartona i jednu sportsku torbu. Bio je proljetni dan, krajem travnja. Onaj tip dana kad miriši na svježe pokošenu travu i kad ti se čini da je život, bez obzira na sve, nekako moguć. Ja sam stajala na balkonu. Držala cigaretu između prstiju i gledala ga kako iznosi kutije. Nisam plakala. Barem ne pred njim. Čekala sam da ode, da čujem da su se vrata dizala zatvorila za njegovim autom, pa da padnem na pločice u hodniku i pusti da me suze rastope. Marko je stajao u hodniku, boza stopala na hladnim pločicama, u rukama njegova stara plišana žaba. U tata, a kud ideš? Pitao je. Stjepan je zastao, samo na trenutak. Pogledao je prvo njega, pa mene. Ja sam gledala u zid, kao da je odjednom postao nešto jako zanimljivo. Imam posla, mali. Nasmiješio se, onim istim osmijehom zbog kojeg sam se ja, nekad davno, zaljubila. Vraćat ću se, vidjet ćemo se. Ti samo slušaj mamu. Marko je klimnuo, ali ja sam vidjela kako mu se donja usna trese. Te večeri, kad smo ostali sami, Marko je sjedio za stolom i slagao svoje bilježnice, sam, bez da sam ga morala podsjećati. Što radiš, srce? Pitala sam, brišući suze s obraza, okrenuta da ne vidi, u ništa. Slegnuo je ramenima. Mislim da ću više učit, pa učiš i ovako dovoljno. Rekla sam. Imaš dobre ocjene. Podigao je pogled prema meni. Bio je to isti onaj pogled koji viđem i danas, kad se sjetim. Odrastao, tvrdoglavo miran, neću da ti bude teško. Rekao je. Kad odrastem, ja ću radit. Neće ti ništa falit. Tada sam se prvi put nasmijala kroz suze. Čuj ti njega, rekla sam. Ima 10 godina, a već govori kao da ima 40. On se samo malo zacrvenio, taj trenutak mi se urezao u pamćenje. Možda zato što je tada prvi put izgovorio ono što će ga kasnije uništiti, da nema pravo stati dok posao nije gotov. Da mora izdržat. Da mora biti jak. Godine su prolazile, Marko je rastao brže nego što sam mogla pratiti. Jednog dana sam shvatila da moram pogledati prema gore da mu vidim lice. Ramena su mu se proširila, glas promijenio, ali ono unutra, ona njegova tvrdoglava upornost, to je ostalo isto, radio je sve. Doslovno sve, najprije sezonski poslovi preko ljeta, konobarenje na moru, pranje suđa, nošenje pica. Vraćao se kući s razbijenim žuljevima na rukama, s podočnjacima do brade, ali s osmijehom, koliko si zaradio. Pitala sam jednom, više iz brige nego iz znatiželje. Slagao je novčanice na stol, uredno, po veličini, dosta. Rekao je. Možemo platit sve račune unaprijed. I kupit ti onaj kaput što ti se sviđa, ne treba meni kaput. Rekla sam, a grlo mi se stisnulo. Treba tebi laptop, treba ti za faks, treba ti za tvoj život, ne za moj, samo je odmahnuo rukom, imam ja sve što mi treba, nemaš. Rekla sam. Nemaš djetinjstvo. Nemaš odmor. Nemaš vikend, on se tada nasmijao, daj, mama. Druga djeca glume frajere po parkovima. Opijaju se, drogiraju. Ja radim. To je dobro, ne, znam da sam trebala tad jače pritisnuti. Reći mu da život nije samo posao. Da ne mora vraćati dugove koje nije on stvorio. Ali kad te život nauči štedljivosti i strahu, kad se bojiš svakog sljedećeg mjeseca, svaki dinar koji dijete donese u kuću postaje i blagoslov i prokletstvo. Nisam rekla ništa, upisao je građevinski faks. To ga je oduvijek zanimalo. Kao klinac je slao makete od kartona, lijepljive od ljepila i šarene od flomastera, ali faks je donosio troškove, a troškovi su donosili nove poslove. Učio je, radio, vozio se iz jednog dijela grada u drugi, dani su mu bili isjeckani, malo predavanja, malo posao.
Malo volontiranja na nekim projektima, pa opet posao. Usorit ćeš se, dijete. Govorila sam. Ne možeš tako, puknut ćeš. O neću, mama. Odgovarao bi i uvijek je bio isti ton, strpljiv, ali čvrst. Samo da još ovo završim. Onda ću usporit, ali to samo da još ovo završim nikad nije završilo. Uvijek je bilo još jedno ljeto, još jedan projekt, još jedna prilika da zaradi. Kad je napunio 23, otvorio je obrt. Bio je to ponos i strah istovremeno. Na stolu u dnevnoj sobi ležao je taj papir, registracija, a ja sam ga gledala kao da u njemu piše presuda, a ne početak. Jesi siguran, Marko? Pitala sam. Nije lako, znaš. Porezi. Doprinosi, inspekcije, mama prekinuo me, nježno, ali čvrsto. Cijeli život slušam da nije lako. Nije lako živjet, nije lako platit račune, nije lako biti pošten i onako biram između stvari koje nisu lake. Pa onda biram ono što bar ima smisla. Nisam imala odgovor na to, samo sam klimnula i zagrlila ga. Posao je krenuo dobro, barem za naše pojmove. Radio je adaptacije stanova, male fasade, popravke. Bio je savjestan, precizan. Kad bi nešto obećao, to je i napravio. I to točno kad je rekao da će napraviti. Svi te hvale i rekla sam mu jednom, dok smo pajle kavu u kuhinji. Susjeda iz 3. kata rekla je da si joj spasio balkon, ma nije to ništa posebno. Slegnuo je ramenima. Treba samo radit kako treba, to je to. Ali ja sam vidjela da mu oči malo zasjaje kad to čuje, napokon je dobivao priznanje. Napokon je, na neki način, postajao ono što je oduvijek želio, netko tko drži kuću na okupu, doslovno i metaforički. Jednog dana došao je doma posebno uzbuđen. Mama, dobili smo veći posao. S vrata je viknuo, još prije nego što je izuo cipele. I tko mi? Pitala sam, brišući stol, ja i dečki. Rekao je. Znaš ono, Luka i Ivan, aha, mala firma. Nasmiješila sam se. I što radite? Adaptaciju cijele kuće. Stara kuća na rubu grada, ali vlasnik ima para i želi sve novo. To je, mama. To je posao koji nas može lansirat. Ako ovo odradimo kako treba, preporuke, kontakti, sve, gledala sam ga dok mi je pričao, ruke su mu letjele zrakom, oči sjale, čovjek bi pomislio da priča o nekom putovanju, a ne o zidu koji treba srušiti i pločicama koje treba posložit. Drago mi je, srce. Rekla sam. Samo nemoj pretjerivat. O neću. Rekao je, ali već je pogledom bio negdje drugdje. Ovo je velika stvar. Samo da odradimo taj posao, poslije će biti lakše. Opet to samo da, kuća je bila stara dvokatnica, podignuta još 70-ih. Njeni vlasnici, supružnici u 50-im, živjeli su godinama u Njemačkoj i sad su se vraćali. Htjeli su da sve bude novo, moderno, ali da se zadrži duh kuće. To je značilo rušenje pregradnih zidova, nove instalacije, nova fasada, nova stolarija, sve ispočetka. Posao za koji se ozbiljne firme pripremaju mjesecima. Marko i njegovi dečki imali su 3 tjedna. U 3 tjedna. Pitala sam, kad mi je to rekao. Dijete, jesi ti normalan? Imamo plan, odgovorio je. Luka će vodit zidove i keramiku, Ivan struju, iako koordinacija, nabava, sve ostalo, a spavanje? Pitala sam. Tko vodi spavanje? Ajde, mama. Nasmijao se. Nije to raketna znanost, ali već drugi tjedan vidjela sam da nešto nije u redu. Dolazio je doma po mraku, često iza ponoći. Ruke su mu bile pune prašine, oči zakrvavljene, ali se i dalje smiješio. Kako ide? Pitala sam ga jedan put, dok je tiho otvarao vrata da me ne probudi. Nisam mu rekla da u zadnje vrijeme jedva i spavam. Ide. Odgovorio je kratko. Malo smo iza roka s instalacijama, a jel stić ćemo, ne sviđa mi se kako zvučiš. Rekla sam. Umoran si, jesam. Priznao je. Ali to je tako. Posao je. Proći će. 3. tjedan postao je kaos. Nazvala me Lana, vlasnica kuće, žena s glatkim glasom i riječima koje su uvijek zvučale kao da su zamotane u celofan. Gospođo Marija, rekla je. Marko mi ne diže telefon. Imam neke komentare oko pločica. I iskreno,
Malo me brine dinamika posla. Dinamika. Ponovila sam. Pa radi dan i noć. Da, vidim. Rekla je. Ali termin je termin. Mi dolazimo za 5 dana. Ako kuća ne bude gotova, prekinula sam je, bit će gotova. Rekla sam, iako nisam imala pojma hoće li biti. Marko drži do rokova. Kad sam spustila slušalicu, ruke su mi se tresal. Te večeri, kad je došao doma, sjeli smo za stol. Moramo razgovarat. Rekla sam, može, ali kratko, molim te. Odgovorio je. Sutra moram rano gore, zovi se ona gospođa, Lana. Odmah je znao, da. Bradatu bi zvijer nazvala Lana, manje bi me iznenadilo. Nasmijao se, ali umorno. Što kaže? Kaže da kasnite, malo, da. Ali stići ćemo, kad? Pitala sam. Kad ti? Kad oni dođu s kombijem, s namještajem, stvarima, kad traže ključ, pogledao me, odjednom vrlo ozbiljan. Ne razumiješ, mama? Ako ovo odradimo, dobit ću još 3 posla. Ona ima veze, prijatelje. To je šansa. Sad se ne smijem slomit, baš obrnuto. Podigla sam glas. Ako se sad slomiš, nikakav posao ti neće pomoć. Pogledaj se, Marko, ti si blijed, upao. Kad si zadnji put pojeo nešto normalno, slegnuo je ramenima, jedem tamo, usput, što, sendvič na prozoru, i to. Nasmiješio se. Dobar je, nije mi bilo do smijeha. A da malo usporiš. Rekla sam, pažljivo. Nađeš više ljudi, podijelite posao, uzmeš još jednog majstora, nemamo para za još jednog. Odmahnuo je glavom. I onako jedva pokrivamo materijal. Ako sad dijelim zaradu, onda nema smisla, ne mora sve imat smisla na papiru. Rekla sam. Mora imat smisla za tebe. Za tvoje zdravlje, srce, nisi ti stroj, rekla sam ti 1000 puta i uspori malo. On je tada duboko uzdahnuo, naslonio se na stol i pogledao me onim svojim odraslim, tvrdoglavim očima. Mama, rekao je. Znam da brineš, ali ako sad usporim, sve što sam gradio zadnjih godina, sve ovo. Rukom je pokazao po stanu, po našim novim prozorima. Po frižideru koji više nije cujao kao traktor. Sve to pada u vodu, još samo ovaj posao. Samo ovaj. Obećavam ti, poslije ću uzet godišnji. Odvest ću te na more, u onaj hotel što ti se svidio kad smo išli kraj njega autobusom. Sjećaš se? Naravno da sam se sjećala. Sjećala sam se svake njegove male žrtve, svakog odricanja, svake šale kojom je prekrivao iscrpljenost. Pogledala sam ga dugo, nisam znala što da kažem i tada sam izgovorila rečenicu koja mi od tog dana zvoni u ušima. Rekla sam ti. Zastala sam, tražeć riječi. Rekla sam ti da usporiš, znaš da sam ti to rekla, ali, Marko. Progutala sam knedlu. Ako misliš da možeš izdržat. Dobro, samo mi obećaj da ćeš znat kada stati. On je samo klimnuo. Znam, lagao je. Zadnja 3 dana posla bila su kao ratno stanje. Vozio se u cik zore i vraćao kad su ptice već spavale. Telefon mu je neprestano zvonio. Gospođa Lana, dostava materijala, Luka koji nešto nije stigao, Ivan koji je ostao blokiran u gužvi. Činilo se kao da je cijeli svemir odlučio staviti svoj uteg na njegova leđa. 3. dan nazvala sam ga usred dana, ne radim to često. Znam da ga prekidam. Ali imala sam onaj osjećaj, onaj, kako ga zovem, ženski radar koji pišti kad nešto nije u redu. Halo. Javio se, zadihan, gdje si? Pitala sam, pa di bi bio, gore sam. Jesi jeo, mama, nemoj sad, jesi jeo? Ponovila sam, ovaj put oštrije, čula sam kako se nasmijao, jesam. Luka je donio burek, u to nije hrana, za nas je. Rekao je. Dobro je, kad misliš završi danas, ne znam. Trebamo još završit gips, prebojat zidove, srediti kupovnicu. Marko, to je previše za 1 dan, znam. Rekao je. Zato žurimo, disala sam tiho, pokušavajući smiriti vlastito srce. Samo. Pazi, molim te, hoću. Ajde, moram ić,
Učekaj, rekla sam brzo. Molim te, uspori malo. Nije vrijedno tvog zdravlja. Ništa nije. Čula sam kako šuti na drugoj strani. Zatim je rekao, tiho, promuklo. Znam, mama. Ali ne mogu sad. Kad završim posao, odmarat ću. Obećajem, prekinuo je. Te večeri kiša je počela padat. Sjećam se svake kapite kiše, kako je lupala po olucima, kako je šuštala po lišću u parku ispod prozora, kako je curila niz staklo u tankim, nervoznim linijama. Bilo je već prošlo 11 navečer, a njega nije bilo. To, samo po sebi, nije bilo novo. Ali nešto u zraku je bilo drugačije. Možda zato što me te večeri nitko nije zvao, nitko nije slao poruke, sve je bilo previše tiho. Upalila sam televizor, ali ga nisam gledala. Zvuk je bio tu samo da razbije tišinu. Oko ponoći sam mu poslala poruku, jesi dobro? Vidjela sam 2 plave kvačice. Odgovora nije bilo. U jednom trenutku sam ustala, uzela jaknu i krenula prema vratima. Htjela sam otići tamo, do te kuće, da vidim što se događa, ali kiša je pljuštala kao da nebo ima osobne razloge da se slomi baš te noći, a meni su koljena već neko vrijeme boljela, i srce, i glava, i sve. Vratila sam se na kauč, čekala, negdje oko 2 ujutro čula sam sirenu. Daleko, još jednu, i još jednu. Grad je pun sirena. Rekla sam si, to ništa ne znači, ali tijelo je znalo prije mene. Telefon je zazvonio u 2:37, broj nepoznat. Halo. Glas mi je drhtao, gospođo Marija. Muški glas, služben, ali nekako blag, da, ovdje policija. Moram vas zamoliti da dođete. Ostatak rečenice mi se izgubio u šumu vlastitih otkucaja srca. Čula sam riječi, nesreća, kombi, kiša, klizav kolnik, bolnica. Obula sam tenisice bez čarapa, uzela prvu jaknu na koju sam naišla i istrčala van. Kiša mi je udarala u lice kao šamar. Hodala sam brže nego što sam mogla. Nisam htjela uzeti taksi. Htjela sam da tih nekoliko kilometara traje duže, da dobijem još par minuta prije nego što se život prepolovi na prije i poslije. Kad sam stigla u bolnicu, miris dezinfekcije mi se zabio u nosnice, pomiješan s tišinom hodnika koja nikad nije prava tišina, nego šuštanje mantila, tiho zveckanje instrumenata, stisnuti krici. Doktor me dočekao s onim izrazom lica koji profesionalci pokušavaju sakriti. Ali ne mogu, gospođo. Započeo je, recite mi samo živi li. Prekinula sam ga, zastao je, udahnuo, pokušali smo sve, onaj trenutak, kad ti netko kažete 3 riječi i pokušali smo sve, on ne možeš opisati. Svijet se ne zaustavi dramatično, ne raspadne se spektakularno, samo se ti iznutra razlijepiš, kao slika koja je predugo bila na suncu. Šutjela sam, nisam mogla ni plakat, samo sam gledala u njegove usne koje se pomiču, u riječi koje više nisam čula. Jak udarac, brzina, kiša, nema tragova alkohola, nije bio vezan, izletio je s ceste. Kasnije su mi rekli da je vjerojatno zaspao s volanom, vraćao se s posla, s tog prokletog posla. I još je u kombiju imao kante s bojom, pola alata, kutiju s pločicama. Kao da je i sam kombi bio nedovršen, kao da je njegov život stao usred rečenice. Dopustili su mi da ga vidim, ležao je miran, previše miran, čelo mu je bilo čisto, bez ogrebotina, kao da samo spava. Dlanovi su mu bili izgrebani, stari žuljevi preko kojih su došli novi. Dodirnula sam ga, očekujući toplinu. Nije bilo, sjetila sam se njegovih riječi, samo da završim posao. Sjetila sam se kako sam mu rekla da uspori, ali nisam sad mogla više ništa promijeniti. Nisam mu tad uzela ključeve, nisam ga zaključala doma, nisam otišla po njega te večeri, stajala sam pokraj tog hladnog metalnog stola i šaptala. Rekla sam ti da usporiš, sine, a ti nisi stao dok nisi završio posao. Ha, uvijek isti ti. Osjećala sam se kao da sam izdala dijete koje sam rodila, kao da sam ga pustila da se utopi, dok sam u sobale vikala savjete. Na sprovodu je bilo puno ljudi. Nisam znala da je toliko ljudi moglo voljeti mog sina, a da ja za neke od njih nikad nisam čula. Došli su njegovi prijatelji, momci iz faksa, susjedi, čak i neki investitori kojima je radio. Lana, vlasnica kuće, stajala je u crnom kaputu, s kišobranom koji joj se tresao u ruci. Prišla mi je, suze su joj tekle niz lice. Gospođo Marija. Rekla je. Ja. Tako mi je žao. Gledala sam je praznim, suhim očima.
Nisam mogla ništa reći, kuća je. Zastala je, kao da se bojala kako će zvučati. Završena, to je, naravno, bilo potpuno nebitno. Ali u isto vrijeme jedino što je imalo smisla, naravno da je kuća završena, naravno da je on, i mrtav umoran, iscrpljen, iscrtan, odradio svoj posao do kraja. Kasnije, kad su se ljudi razišli, Lana i njen muž su mi prišli, želimo vam nešto reći. Počeo je on. Ne znamo kako da ovo zvuči, a da ne itpadne krivo, ali, izvukao je kuvertu, znamo da novac ne znači ništa sad. Ali ovo je više nego što smo se dogovorili. On je radio preko očekivanja. Gledala sam kuvertu kao da je otrov. Nisam je htjela ni dotaknuti. To nije bio novac. To su bile minute koje je ukrao od sebe, od mene, od života. Ne mogu. Šapnula sam, molim vas. Rekla je Lana, tiho. Ako ništa drugo, neka ostane kao priznanje za sve što je dao. Uzela sam kuvertu. Nisam znala ni zašto, možda zato što sam se bojala odbiti i tu posljednju nit koja je vodila do njega. Dani nakon toga bili su magleni. Hodala sam kroz stan kao kroz tuđu kuću. Činilo mi se da će se sad, svakog trena, otvorit vrata, da će ući, bacit ključ u zdjelicu na polici i reći: mama, Sari, malo sam se zadržao, ali nije, zdjelica je ostala prazna. Njegov kombi su odšlepali u dvorište jednog autolimara. Ja nisam imala hrabrosti otići po njegove stvari. Na kraju je Luka, njegov prijatelj, došao jedan dan, tiho pokucao i rekao: idem ja, vratio se s kartonom. U njemu su bili alati, planovi, bilježnice, na vrhu jedna stara, zamrljana rokovnica. Nisam je mogla otvoriti danima. Napokon, jedne noći, kad me san ionako nije htio, sjela sam za stol, upalila lampu i otvorila je. Na prvim stranicama bili su nacrti, mjere, liste materijala, na polđini sitno napisana rečenica: Biću najbolji majstor u gradu, a ne samo to. Biću čovjek na kojeg se možeš oslonit, da mama više nikad ne brine hoće li moći platit struju. Podcrtano 2 put. Ruka mi se tresla dok sam prelazila po slovima, on nikad nije radio samo posao. On je, svaki put kad je nosio vreće cementa, kad je rušio zidove, zapravo pokušavao sagraditi nešto drugo, osjećaj sigurnosti, mir, život u kojem se računi ne plaćaju strahom nego običnim klikom na internet bankarstvo, ali nitko mu nikad nije rekao da ima pravo biti slab, nitko, pa ni ja, nije mu rekao da ne mora sam nositi cijelu kuću na leđima. Prošlo je više od godine dana, ljudi su prestali dolazit, život se, kako to već biva, počeo vraćati u svoje stare tokove, nova djeca su se rađala. Novi računi su dolazili, nova je kiša padala, ja sam našla posao u malom dućanu na uglu. Nije nešto, ali dovoljno je. Ujutro ustajem, skuham kavu, pogledam u prazno parkirno mjesto i odradim svoj dan. Jednom, prije par mjeseci, u dućan je ušao mladić. Imao je one iste žuljevite ruke, kupovao je sendvič, energetsku čokoladicu i litru gaziranog pića. Ideš radit? Pitala sam ga, da. Odgovorio je: na gradilište, a jel jedeš nešto normalno? Izletjelo mi je, pogledao me iznenađeno, pa se nasmijao: ma ovo mi je usput. Poslije će bit nešto, nemoj previše radit. Rekla sam, tiše. Nije sve u poslu, znaš, znam. Rekao je: ali mladi smo. Treba sad zaradit. Imala sam milijun rečenica na jeziku, htjela sam mu reći priču o dečku koji je previše radio, o majci koja je prekasno shvatila da hvaleći njegovu snagu hrani i njegovo samouništenje. Htjela sam ga upozoriti da pazi kad vozi po kiši, da veže pojas, da ne spava za volanom. Umjesto toga, samo sam mu rekla: kad te netko voli, neće ti zamjeriti ako usporiš. To zapamti. Platio je, klimnuo i otišao. Ne znam je li me čuo, ali morala sam to reći. Možda ne njemu. Možda Marku, možda sebi. Jednog dana stiglo mi je pismo. Na kuverti je pisalo: Lana i Petar. Otvorila sam ga za kuhinskim stolom. Unutra je bilo nekoliko fotografija. Na prvoj preuređena kuća, nova fasada, bijeli zidovi, uredna okućnica, sve kao iz kataloga. Na drugoj dnevni boravak s velikim prozorom, kroz koji ulazi svjetlost. Na trećoj, mala pločica na zidu. Diskretna, u hodniku. Prišla sam bliže da pročitam. Na pločici je pisalo: ovu je kuću obnovio Marko, majstor koji je znao završiti posao. Neka mu je laka zemlja.
Suzama sam zamaglila pogled. Nisam znala jesam li zahvalna ili ljuta, možda oboje. Uz fotografije bilo je još i pismo. Draga gospođo Marija, znamo da ništa što napišemo ili učinimo ne može ublažiti vašu bol, ali želimo da znate da je vaš sin za nas više od majstora. Svaki put kad uđemo u ovu kuću, vidimo detalje koje je radio s tolikom pažnjom. Malo uzdignut rub pločica kod tuša da voda ne curi, savršeno poravnate utičnice, glatke zidove bez jedne sjene. On nije samo radio. On je brinuo. Često nam je govorio o vama. Govorio je kako ne želi da vam ikad više isključe struju zbog neplaćenog računa. Govorio je da ste vi najjača osoba koju zna. Znamo da ga nije bilo strah posla. Možda je jedino što ga je bilo strah to da vas iznevjeri. Znamo da biste, da ste mogli, stavili ruku na kočnicu i zaustavili ga. Ali ponekad ljudi koje volimo voze dalje od onoga što mi možemo dohvatiti. Ako ikad poželite doći, naša su vam vrata otvorena. Pismo je završilo bez formalnosti. Samo Lana i Petar. Stavila sam fotografije u ladicu, ali pločicu nisam mogla izbaciti iz glave. Kuća koju je on završio, posao koji ga je koštao života, nekoliko tjedana kasnije. Odlučila sam otići. Stajala sam pred tom kućom, istom onom o kojem je pričao s toliko uzbuđenja. Sada je bila lijepa, moderna, skoro savršena. Zvonila sam na vrata, prsti su mi drhtali. Lana je otvorila, bila je u trenirci, bez šminke, kosa svezana u rep. Izgledala je obično, nije mi se svidjela, nisam je ni mrzila. Bila je samo dio priče, gospođo Marija. Rekla je, oči su joj se ovlažile. Drago mi je da ste došli, uvela me unutra. Hodala sam polako, gledajući zidove. Nevjerojatno je kako znamo gledat, ali ne i vidjet. Tu je bio njegov trag u svemu, u ravnoj liniji između pločice i parketa, u savršeno obrezanoj lajsni, u tome što se vrata kupaonice zatvaraju bez ijednog škripanja. Zastale smo kod on pločice s hodnikom. Dodirnula sam je prstima. Nisam znala hoće li vam ovo biti previše, rekla je Lana. Ali htjela sam da svi koji uđu znaju tko je radio i htjela sam da ga se sjećamo kako treba. Kao čovjeka koji je uvijek završio što je započeo, gledala sam te riječi. Znao je završiti posao. Problem je, rekla sam, tiho što je mislio da nema pravo stat, da mora gurat dok se sve ne raspadne. Nitko mu nije rekao da je u redu i ne završit posao, da je u redu odgodit. Reći ne mogu. Lana je šutjela. Možda je znala, možda nije. Kad sam se vratila doma, sjela sam opet za stol. Izvukla sam njegovu rokovnicu na zadnjoj stranici. Sitnim, skoro nečitkim slovima, napisao je, ponekad me sve boli, ali proći će, samo da završim ovaj posao. Poslije ću živjet laganije, poslije. Riječ poslije bila je podcrtana, ali to poslije nije došlo. Stavila sam ruku preko tog poslije i šapnula. Rekla sam ti da usporiš, ali ti. Ti nisi stao dok nisi završio posao. Danas, kad mi u dućan uđu mladi ljudi, kad vidim žuljeve na rukama, podočnjake, nervozno provjeravanje mobitela, kažem im usput, kao da govorim o vremenu. O ne morate sve danas. Nije sramota odmoriti, nema medalje za onog tko se prvi sruši, neki me pogledaju kao da sam luda, neki se nasmiju, neki samo slegnu ramenima. Ja im se nasmiješim natrag, ne znam hoće li itko od njih poslušat, ali moram to reći, jer jedino što mi je ostalo od te noći, od sirene, od hladnog stola u bolnici, od praznog parkirnog mjesta, je ta poruka, da ljubav nije samo divljenje nečoj snazi, ljubav je i to da mu kažeš, dosta je, stani. I da mu, ako treba, uzmeš ključeve iz ruke. Ja to nisam napravila i sada živim s rečenicom koja mi ne da spavati. Rekla sam sinu da uspori, ali nije stao dok nije završio posao. A posao ga je, na kraju, koštao svega. I zato, svaki put kad podignem rolete, kad vidim to prazno mjesto ispred zgrade, šapnem u sebi, možda njemu, možda sebi, možda svima. Neki poslovi smiju ostati nedovršeni. Život je važniji od rokova.